neko vreme već razmišljam o sudbini i spoznala sam uopšte šta to znači sudbina, nekako je to zbunjivo i meni je bilo jako zbunjivo. Čak sam se pitala kako sad ljudi kao kažu pa sudbina je takva, šta se tu događa. Nikako mi se to nije baš uklopilo. A onda kažu kao pa sudbinu mi kreiramo. Pa opet nekako zbunjivo je to. A onda polako kroz isceljenje, kroz sve to što sam ja doživjela, to bogatstvo, ja to tako zovem, došla sam do jedne spoznaje da mi stvarno sudbinu uvek kreiramo. Samo nam nije jasno i mislimo da nam tamo negde gore neko nešto kreira. To upravo i iz videa gde sam pričala o kreacijama, nekako možemo to da povežemo i da razumemo da u stvari od nas zavisi kako mi kreiramo sudbinu. Na bazi toga što koristimo u nama naše misli onako kako znači, obratite pažnju na koji način mislite, kako razmišljate, znači na to kako vi to se ponašate sa okolinom, sa sobom uopšte, znači kako razmišljate, kreirate, u stvari po zakonu privlačenja vi kreirate vašu sudbinu. I onda kažu, ali vidite sad taj zakon privlačenja i vi meni to govorite i sad ja nisam žela da se razbolim, ali se razbolim, a ja to ne želim. I to nije tako. Kako onda ta iskreirana sudbina je iskreirana bolest? Pa, vidite ovako, ima tu dubine, ima tu opširnosti misli. Nije to samo 5 minuta mislim, super lepo mi je, evo, sad ću ja da idem da se provedem, ja sam pozitivna, sad ću da se smejem, super, danas ću da skuvam kafu, neko voli cigaretu, zapali, ja sam pozitivna, ja sam zadovoljna, ja se dobro osjećam, super, ja sam svoja, sve ok, baš me briga za ostalo. A posle malo počne nešto, desi se, recimo na televiziji, pa vidimo na televiziji neki snimak gde nam aktivira misli, ali mi ne primećujemo, jer mi onako površno radimo stvari kao ljudi, pa mislimo pozitivni smo, a onda počinju neke misli tako. Samo dovoljno da nas nešto podsjeti, a da ne primetimo šta mislimo, kako mislimo, aktivira nas na nekoga, nas podsjeti, počinjemo da motamo misli o toj osobi tako i tako. Mislimo o toj osobi, a ta osoba u našim mislima nije dobra, ne valja, ima problem i tako dalje. Mi o tome razmišljamo, jer mi analiziramo, kao mi smo pozitivni, ali ta osoba tu ne valja, još zaključimo da ne valja. I onda, posle nekog vremena se ne osjećamo dobro, ali nešto me boli želudac, kaže, ili boli glava. To kao nije njegovo što je mislio, to je tamo negde, ali se stvorio problem. Po zakonu privlačenja od nedovoljne pažnje, bio je malo pozitivan pre toga, a onda je naišla druga strana i onda se još nešto to produbljuje i onda počinje čovjek da se osjeća loše, a ne zna da tu nešto ima, da je u stvari to isto problem, da bi privukao onda opet problem i privuče neki 10. problem koji nema veze, ali problem na problem, odnosno loše osjećanje na loše osjećanje. I odjednom počinju, znači, problemi. A kaže, ne zna zbog čega, to je nešto drugo, to nema veze, on je pozitivan. A ne zna da u stvari to je kreiranje sudbine. I pošto imamo okolinu oko sebe, i sad recimo čist primer, ja sam bila bolesna od raka i onda sad čovjek izbegava, neće uopšte o tome da razmišlja, nego samo konstatuje ona je bolesna od raka i sad okreće priču na drugu stranu, on je pozitivan, a onda tamo negde se spomene rak, ali on misli da je rak opasan, pa počnu misli da se nanižu opasnosti i o svemu, o bolestima i tako dalje, pa dođe neko 10. pa ima neki drugi problem, pa ispriča, ali čovjek opet ne razume šta se tu događa,
a ovamo on je pozitivan i on beži od te bolesti, on neće s tim da se bavi, a u stvari bavi se sve vreme i to na pogrešan način. Jer ne zna dubinski kako da transformiše. I onda preuzima tako kako jeste, s jedne strane jeste pozitivan, s druge strane jednostavno to cirkuliše kroz njega, čak i ne svesno, apsolutno, kao da prođe tu negde, ali malo zakači odavde, malo odande, malo ovako, malo onako i šta se događa? Privlači se upravo to. Ne mora konkretno da bude, ali desi se upravo, čovjek se ne osjeća dobro, iz tih loših osjećanja, opet nije dobro. Šta se radi tu? Pa kreira se sudbina upravo iz toga zato što nema dovoljno spoznaje kako da gledamo na situaciju, da bi nam bila dobra sudbina. Znači, nema bežanja od okoline, od bolesti, od ovih koji su bolesti, oni tamo, jer je to deo nas. Ali postoji način transformisanja svega toga, da gledamo drugačije na sve to, gde onda mi kreiramo sudbinu dobro, bolje i nemamo taj problem. Upravo jako je ono oko nas. A ono drugo je upravo nešto protiv samog sebe. A kreirana sudbina i u onom smislu i u ovom smislu. Ali dok ne naučimo kako da se mi držimo naše transformacije, da u sebi nosimo ono kako valja, kako nam valja, sve oko nas nam valja, da bi nam sudbina bila valjana, rekli bi, dobra, dotle, dok nemamo tu spoznaju, mi kreiramo onako kako i posle imamo ispred nas. Situaciju takvu kakva jeste. Vidimo da ne valja, ali to je neka sudbina tamo nečega, nekog Gospoda Boga. Bog ne kažnjava, Bog ne deli loše sudbine. Kada to shvatimo, tek onda obraćamo pažnju kako se ponašamo.